На сустрэчу з журналістамі запрасілі прадстаўнікоў МНС, аховы здароўя, камунальных і іншых служб горада. Па словах спецыялістаў, у гарадскі выканаўчы камітэт паступілі сотні званкоў ад берасцейцаў з просьбай вярнуць спакой на вуліцы. Зараз камунальнікі падлічваюць шкоду. У цэнтры горада былі зламаныя урны, лаўкі, разабрана плітка і бардзюры. Каля сотні людзей звярнуліся па медыцынскую дапамогу. 23 цяпер знаходзяцца ў бальніцы. Ва ўпраўленні ўнутраных спраў паведамілі, што сярод затрыманых былі грамадзяне Расіі і Украіны. Яны пастаянна пражываюць у Брэсце. Іх колькасць удакладняецца. Як заявіў кіраўнік горада, выканаўчая ўлада гатова даць пляцоўку для выключна мірнага дыялогу ў цывілізаваным фармаце. Коль не разрешили митинг, я должен ломать скамейки и разбирать мостовую, кидать булыжники в административные здания, в личный состав. Это потому что мало мне демократии, это абсолютно неправильный посыл. Я считаю, что это здесь нет прямой связи в этой ситуации. Власть исполнительная города Бреста в период электоральной кампании, в период выборного процесса была на рабочих местах и, в принципе, принимала максимальные меры по минимизации какого-то недопонимания. Если мероприятие надо организовать, надо обратиться в соответствующий орган государственного управления с заявлением на разрешение. Кто скажет, что до 9 числа обратился с каким-то заявлением, чтобы начать процесс в рамках действующего законодательства? Призывы в каналах, что выходим, собираемся, проводим, высказываем, были. Идея обращения и начало процесса в законодательном русле даже не рассматривалась. Закранулі таксама пытанне перабояў з інтэрнэтам. У мясцовым аддзяленні сувязі гатовы разгледзець і адрэагаваць на ўсе скаргі.